Yang punya juragan empang. Ada Nira dari Blok Kuken ya. Dimas Asanti. Di base-nya di Kurmuti. Hoyong disawer ku Bapak Hajat sahur nate. Pak Hajat rasa senang dunia kejagan ali demenan macam sampean buangnya bonya di perhatian demenan tidak ganteng Pak Hajat. Sampai saja sedina dekatone baik kaya mata terus amador Pak Hajat Pak Hajat Pak Hajat Pak Hajat Pak Hajat yang bener harus melamarku gonta ganti sampean ada bu lamaran sampean pasti diterima buat gorengan rasa seni sinora kejagan holy demenan macam bos gorengan uangnya modal beli perhitungan ngupai sewakan bandit empang bos gorengan. Boleh, boleh. Alah, sudah nu biru. Tangan yang biru dong. Jukakan demen ada mengeku sampai blek-blekang arah tekan saja sedih ada katonen baik kaya dimakan bos gorengan bos gorengan bos gorengan bos gorengan terus yang bener harus lamarku gonta ganti sampean oh mengejar mimilan mama udah terima kasih baik diterima paranten rasa seni dan orang
Mama ayah mah. Bisa. Bos Taiwan. Bos Taiwan. Bos Taiwan. Bos Taiwan. Sampai blek-blek saja sirina dekatone wae gaya di mata Bos Taiwan. Dadah wae. Seepen Bu Hajat tong dipilihan. Yang bener harusnya lamarku gonta ganti sampean. Oh boleh taruh abis ini pasti diterima bapak. Urip sulit ketiban linteng geberlacahnya sinare terang. Rasa udah lagi taberan karena Allah nah juragan empang. Terima kasih Bu Hajat. Rasa sini senora kejakan oli